شهید حزنی بسمامي من الله آبي منه ام بهفر عين زمان ام حوالی هفن يعني yaşıt olarak عمري ماجي يك يعني عيني سالي ده عيني مهيدا ام هاتن الدنياي يعني ام بهفر مازن بون شهید حزنی يعني دزاروت يا خدا هناك عذرلي بو حتى حفظ سالا نمشيا بشتي حفظ سالا هين مشيا و يعني جعول ده يعني وام مظلوم بو انسانه كي فقير بو ده ايجار مثلا خورتانيا ويجي بهاوي حوالي وي نبو يعني ام مثلا حوالي هفبون تدي ام ما دليست ام درافيان ما اوين دليستن وي نكاني بو يعني وك ما باز دا ام بيجي çünkü هناك دنگي خدا عذرلي بو إيجار أم بهفرة ما شفانتي كير ما هفالتي كير يعني والحاصل هفالتي يعني ما حياني روجا كو شهيد بو يعني دوامي أم بهفرة ما زن بو حيان أم دوغما ما حرد واجي أم دي سالة حفتي ده هاتن دنياي يعني نهسدو حفتي هزار نهسدو حفتي ودي سالة نهسدو ونودو چارا ده جي هزار نهسدو نودو چارا ده جي شهید بود سونا ساله ده يعني وكي بهاوي مسبي روجا ام دبي هاوي ما كرمانجي زفستان روجا زفستان اولي عين ديسا ام لبا هفبون ام ديسا لبا هفبون عيني مالي ده ام هزنبون حتى حفت يعني بين 6 سالا ام zaten bavime biri hebu ام عيني ده مالي ده بون بشتي حفت سالا artık meşya ام بهفره بون خورد ما بهفره شوانتي كير هوالتي كير يعني insana ki fakir bu fakat çava kuam beje de sala haşte u haşta nahada artık cami u nemej u beri mevat iştana men yani jmera bave medvotin men nezani bu yani gerçek avi yani men nezani bu kamera her camiye çiye ma Kur'an'a xud xwand من خوش بچوکیه ده خواند بو فقط شهید حزنی ده آوه سالانه ده یعنی ده حشته و نهاو شوین ده نوری ده دست به قرآن کر دوامی قرآن آوی لچوله پیر بو جنمه جا خوره جه خواندنا خوره جه جامعه خوره پر جمت توا ده آنها این آجیم ده بیجن yani جمت توا ده ها تقوالی تر بو çünkü yani mesela em şivan bun, serma bu, nikani bu. Yani em havale hev bun, em pir bun. Men nikani bu nime desmej bigirta ji serma ve devamı desmeja xud digirt, nimeja xud dikir. Yani gerçekten insana ki yani pir mazlumu bi takva bu. Çava ku yani cami nas kir, dava nas kir, je camiya xud, je derse xud, mesela insana ki ku amrevi bebe 23-4 sal hin dest bu Kur'an'ı bükü bukhuyne u devamı Kur'an'a ve verabe gerçekten yani tişteki önemli. İcar roja ku ve şehid ji baba disa am behav durabun mecbu yani mecaki tu 5 metraj peşya insan ji insana xuya nedbu am behav durabu am hardu behav duram şivan bun mepaz xuanda kir إجارة شوم هنداوي هما جيك ليه شهيد بو هندك كي جيوي هذا وقاس 7 متر أشو مجو ولا مجو حزني ما بزخ وان داكرية بمكان يا حناك يخو مكير جو أوجي شون جمرة أجوي قتيام يعني بالكي قدر كي أم بيج بالكي 10 دقيقة نكهت نهاري فقط دنجي تشتكي نهاد يعني دقارات ديتنا من ويو شهادة تاوي 10 دقيقة يان درواس تبي يان ناب هاي أم جيتونا أزل بازي خود دقارم إيجار جيك ولي شهيد بو يعني تعتكي مي سجادة بو دافي بستي ما إيسال أم چون ما ديسا ديت داوی بسته دا yani herkesi yani her şivane ku duve noktaya rabata herkesi li serve taate nimej dikir yani vak jmera bu vak mescide yani belirli bu hala da jiverre yani hala ji insanı ki luver saata limeja nivro vere asr vere maghrib vere luver zamanı ku af heb ev taata herkes li ser limej dikir disate luve dere لميجا خودك اشياء خداتين لسر تعطي دكيف نافا لميجي د نافا لميجي ده يعني براوي ددن وشهيد دكن
يعني بوي مظلومية وأشياء ويجي مثلا شفير أبو أشياء ويجي بوي هاوي دبن يعني فيها صادجة يعني تريد بيه الشهيد مثلا بمعنى شهادتي gerçekten الشهيد حزني يعني أو لميج أو نشانة شهادة أو شهادية وي كو لسر لميجي يعني لسر لميجي وهم تفجي زانه إنسان كو لميج نك نهر سروي تعطي مثلا غوري خو سولي خو داني بون كلاوي خو داني بو أشياء خو خستبون ناف والسر تعطي حتى هاوي كتبو جي هاوي سجده كتبو يعني السجده شكلinde يعني مثلا أبوي هاوي كلاكاتا خدا بوي هاوي كتبو شهادة هاوي يعني بوي هاوي برحنك تشيبو بر يعني هوالي هفون برحنك بمراد دكير بمالا خود دكير نال بر باوي خراد بو نال بر ديا خراد بو إنسانك فقير بو يعني أخلاقي ويجي خوش بو ده إنسان مثلا ده gençliğe khoda illa insan mesela car hey tişteki bilerek veya bilmeyerek belki nizanı bir hata olabilir fakat yani bilerek tişteki nebaş nedikir tücari yani demala khoda ji fakir ahlaki ve khoş insana ki de hali khoda bu yani bevi havi tişteki ambeje ne çe ne bu دوی زمانی ده دوی دوره ده yani ava ambeje ava velayet me özellikle yani ambeje çend günde me دوی tarihi de ambargoye de bun ji taraf hem ji taraf PKK de yani mera nikani bu saat ki yani tu beje saat ki kanı serbest lejiki runum rakevim was yani sakin serbest ne mümkün bu birimi çünkü yani eminti tüne bu çünkü zulmavan ve çağı pır bu her deri tu meze dikir yani harro her deri insan katil dikirin baskını gündah dikirin jve deri و hatta yani beje hatta tülvari belki 10 mayin xistin riyeme yani zulmavan hiç yani hiç de bir hava ki yani meren nikan iro mesela zulmavan beje mesela men nikani bu biçwa bajara belki bir insan pire insana lva derna em beje nandna vanda nedma yani pir yani zulme ki pir liseri vi milleti hat kirinci taraf PKK'de hal و hareketi wan tev zulm bu خود شهادت اوی جی قبول بکه و ما جی حتی سو نفس ما لسر شوپا وانا کوان شوپا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعقیب کرد مازی لسر وی شوپی نشمتینه حتی سو نفس ما و شهادت نصیبی ما جی بکه انشالله